Halo minasan, di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Watashi no Yume. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Furisha Rero no Vikasutoria Tomoshimasu. Furisha to yobarete imasu. Kyo Watashi no Yume to Nihongo Benjo to idai dai ide supicho o shimasu. Watashi no yume wa sorai nihon de hataraku koto desu. Nihon wa anzen de kirei naku ni da to omoimasu. Mata Nihon no bunka wa totemo omoshiroi desu. Yume o kanaeru tame ni ima Nihon o benkyou shimasu. Nihongo wa kantan de wa arimasen ga. Mainichi tanoshiku benkyou shite imasu. Atarashi tango ya bunpo o naraeru no wa tanoshi desu. Nihongo ga dekiru yo ni naruto. Nihon no hito to takusan hanasu koto ga dekimasu. Soste Nihon no bunka ya seikatsu o motte shiro koto ga dekimasu. Sorai wa nihon de seikatsu shite Nihon no kaisha de hatarakitai desu. Korekara mo watashi wa yume no tame ni mainichi ganbari suzuke tai desu. Soste itsuka yume o kanaeru tai desu. Minasan mojibun no yume o taisetsu ni shite kudasai. Saigo made kiketerite nihon toi ni arigato gozaimashita. Itu desu, itsurishimasu.